مالباتا که جکوبانی جالی ولی عهد نروژ و هاتا پیشوازی کردن وک باشترین مالباتا کوچبران هاتا بناف کردن و خلات کردن. مالباتا خلیل حمویه جکوبانیه لیل حلبه او مالبات ما سال 2015 پشتی شر دناور حکومت سوری و گروپ چکدار دا لحلبه نچار بو کوچبر بر خدا نروژه. دست پیک دست به خواندن زمان نروژی کردن پشت راجی ایدی کتن ناوا جواکاوی ولاتی و بر خدان جیان کنو جبر چالاک بونو زیرک بونا وان او جالی ولی عهد نروژی و هات خلات کردن خلیل و هفجینا خو امینه خلاط مالباتا پنابر آن نمونهی ورگرتن و دم مدیای نروژی داجی گلکی دنگ دان. خلیل حمو و امینه سلیمان هفجیناوی خلات گرین مالباتا نمونهی جه پایتخت نور جه اوسلو لگل منن خلیل و امینه خان هنردو جی بخیر هاتن پیروز به اف خلاتا که ستاندیه دست پیکت خوازم بزانم اف خلات جبو چه داوه ولی عهد نروژی سپاس دکم شب باش خلیل تدنکه یا جید خازی برای امینه دنکه برای نبیجه حق جنان خوارن برای امینه دست بکر با آخفه راست و نروژی نجید برای ما فی جنان هم دو پاریزن حقی وانه بیجه امینه خان چقدر کم چونه با كصفة كأسرة ناجحة إنه كمثل أعلى أويرو لاجئين نيرو كي هنا تنا هنا ريتش إنه حتى كبرشاتنا يعني أمشي بون أنا ما تقول أبو ما شغلي خا تركون ما مالا خا تركون ما عاد كيفتو حياتك كني برليكن أنا برشاتنا زحمات أزنقون ميدي لغتك كني بخون برشاتنا بس باعتبار عم خلال 8 سال دام مع خواندن که مع شغل دی مع جنسیستان فانه كأسرة نموذجية ناجحة عم استقبال كرن وخلال برنامجك هابو بيردبين انقاذ الطفل عم بيرد بارنا فأوجي بني حملك طبيعي هو عم باراتو بكل سبب خاطري كج أطفال سوريا بشينا هون خلیل زحمتیا نروژی چه بون دست پیک چونه نروژی پیشی هون راستی چه آستنگی و زحمتیان هاتن امشي که وکی انه ملت کوچبر بون ام ده 2015 دا ام درکتن ام ما که ترکی بون و ما گلگجی ما زحمتی دی و ام دبی ام بلا مش درکتن و دو سالو که مش بشه بون گلگ زحمت بو و ام ما کیجی لری بون حتی ام گیش نرویج پر زحمت بو پر زحمت بو وری باشاره کی نه لورجی ام شاد نه باکوری نرویج جبوی ام شان نکامپه تماش بوی ام او بکن هیوی بن کابنه ام جمرا حق دکی ام بر عیش ببن مرا حق ناکه اوجی سالک بو والله لباکوری نرویج و زیاده زحمت بو امین مالا والحلب هین مایه مولا من كوباني الحمد لله دمري وبس الحلب أسكيري رنشتيبون باعتبار وظيفة من الحلب وأز موظفة مطار حلب دولي بو هذول ما نوجين ذا هذول ما دركت زميلك عزيز دركت الكوباني مالا واد شرد خراب بود شر داعش ده طبعا ما بقايا فروت أم بيدركتن ما بقايا مول خافروت تكي بيجي بس ساعات زحمتي جيان النرويج جبوتا تشاوية والله برزحمت انه لغتك كانيه حتى كانيه ملتك غريبه قوانين خبرشتنا بحيث يعني من حيث خواندن من حيث اقامه دائمه جنسيه من حيث تربيه اطفال ام شتوت زاروكا راكن دينا برزحمته يعني سيستمي مكتبه زيدا شاتنا فاوني ام برزيدا ام توتر بانه ام كيتش كان كيتشنا كان فما روبو او كده ما بو خيو ام كونن او بكن انه اسرا كان نرويجي ببينن ابريكو ام بتشكلي ام كون بالبوصر انه جرو كندين باخطاء وام بتشكلي بقنا هدفي خا
اللي هي إقامة وجنسية وعم تشكي أو ببن عم تشكي مرتاح ببن في ذلك ما تقولن كي سوري كي بجرينا نظام كي تشكي بجرينا فوني ما بر زحمتي دي والله يعني زيادة يعني كنتي من دهمه يبون بتشكي برناها أو كرا رهبة سبب خاطري كأزهر من لغات بخوين والله سركفتنا وهر بيروز بقى خليل قوتنا كتجبو مالباتين كرد هيا كل نرويج دمينن ملت قالك ما نرويجورش قالك قوت وانا قوت وتشاو دي ملت قالك دي فير اوج ملت ترسيه تشتاق هابي باقي تبهيستي السويد وزوروكون ومشكلة واني زيادة ملت دترسيه ملاجي كونت فير كيرو هنا كون ناس بكي تشنا بوان جارك بونا كونن منظمات پر قالك برهنا كون خبوان جينن كون مر ياردم كن وقبل جد كان انه پر قالك ياردم دكن بله قالك سباس خليل حمو و هفجيناوي امين سليمان خلات جرين مالباتا نموني جالي ولي عهد نرويج جو اوسلو ميواني مبوين ده بس باسكن قالك سرجان